N'amakuru akomeje kuvuga ku bitangazamakuru byinshi nuko M23 yikuye mu biganiro byari buyihuze na RDC. Ihuriro FCM 23 ryatangaje ko ryikuye mu biganiro byagombaga kurihuza n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bugamije gukemura ibibazo by'uburasirazuba bw'icyo gihugu byagombaga kubera Rwanda muri Angola kuwa 18/2025. Ni ibiganiro byari byateguwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola usanzwe ari n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAU. Mu itangazo umuvugizi wa FCM 23 mu bya politiki Laurent Kanyuka yashyize kuri X kuri uyu wa 17/2025 yatangaje ko uko kwikura mu biganiro byatewe n'ibihano byafashwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bifatirwa bamwe mu banyamuryango bayo. Mu itangazo ihuriro ryakomeje riti FCM 23 ishenguwe cyane no kubona imiryango mpuzamahanga irajwe inshinga no gutesha agaciro imbaraga zishyirwa mu kwimakaza amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ikabangamira nkana ibiganiro bigamije kwimakaza amahoro. Iri huriro ryakomeje riti ibihano byisubiramo bikomeje gufatirwa bagenzi bacu birimo n'ibyafashwe mbere gato yo kugira ngo ibiganiro bibe bitesha agaciro ku buryo bukomeye, ibiganiro bitaziguye ndetse bigatuma ibyo gukomeza ibyo biganiro bidashoboka. FCM 23 yagaragaje ko ibi byemezo bikomeje guha urwaho no guharurira inzira Perezida wa RDC Félix Antoine Tshisekedi Chilombo gukomeza gahunda ye y'ibikorwa bibi bigamije gutoteza, kwica no kugira nabi abanyekongo yitwa ko ayoboye. FCM 23 kandi yavuze imiryango mpuzamahanga ko imiryango mpuzamahanga idakwiye kwirengagiza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bw'Ikinsasa n'abambari babwo birimo kugaba ibitero no kurasa ibisasu ku bice bituwe n'abaturage no ku birindiro bya M23 hifashishijwe drone z'intambara za CH-4. Iti kuri izo mpamvu zose ibijyanye n'ibiganiro n'ibigishobotse ibirenze ibyo ihuriro ryacu nirigikomeje kugira uruhare muri ibi biganiro. FCM 23 yikuye mu biganiro nyuma y'amasaha make. Iri huriro ritangaje ko ryohereza muri Angola abantu 5 bagombaga kurihagararira mu biganiro by'amahoro birihuza n'abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta RDC nayo yari yemeje ko yitabira ibi biganiro, abayagararira bakayoborwa na Minisitiri w'Ubwikorezi wanabaye Minisitiri w'Ingabo n'umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa MRS Jean Pierre Bemba. Manishimwe Samuel igihe akadomo.com wabona mu buryo bw'incamake uramutse usi ikinyamakuru cyacu igihe akadomo.com wabonera yuko umushinjacyaha n'umukomisiyoneri bakekwaho kwakira ruswa bafunzwe na RIB. Hatangijwe umushinga uzafasha mu kuvugurura ibikorwa remezo by'amazi n'ubuvuzi mu turere twangirijwe n'ingaruka z'ibiza. Vice Perezida wa Banki Nkuru y'Uburayi yavuze ko Trump ari mubi kuruta COVID-19. U Rwanda rwagaragaje ahazaza h'ibikorwa by'Ububiligi. Nyamasheke umugabo wihinduye amazina yatawe muri yombi akekwaho kugira uruhare muri jenoside. Ambasaderi Rugina Kayumba yashyikirije Perezida Touadera impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri Centrafrica. M23 yikuye mu biganiro byari buyihuze na RDC. Ingabo na polisi by'u Rwanda byatangiye ibikorwa bitwara arenga miliyari 27 by'amafaranga y'u Rwanda bigamije kuzamura imibereho y'abaturage. Abagabo bajya mu rukundo vuba kurusha abagore. Ubu n'ubushakashatsi wabonera no ku kinyamakuru cyacu igihe akadomo.com. Gicumbi igwingira mu bana byagabanyutseho 23% mu myaka 3.
M23 yagaragaje ko ibihano yafatiwe na EAU bishobora kubangamira ibiganiro by'amahoro. U Rwanda rwatangaje ko nta mudiplomate warwo witaba Ububiligi nizitaha uyu munsi Ramaphosa ku ngabo za SADC ziri muri RDC. Kamonyi batatu barimo umugore batawe muri yombi bakekwaho kwica umuntu uruhande rw'akarere. Mashime Samuel akadomo.com. N'amakuru maravuga mu buryo bw'imyidagaduro nuko Kevin na bagenzi be bashubize mu indirimbo abo muri RDC batutse ubuyobozi bw'u Rwanda. Murabizi ko mu minsi yashije twajyaga dukora inkuru tukasaba dutakamba ko abahanzi bavuganira igihugu cyacu ndetse n'abavuga bikijyana, tugasaba cyane abahanzi ko bakora indirimbo bavuganira igihugu cyacu bagaragaza ukuri. Ibi rero Kevin arabyumvishe ahita abidushyira mu bikorwa. Kevin yashyize hanze indirimbo yise Rwanda yahuriyemo abaraperi batandukanye barimo Bulldog, Kivumbi King, Bitley na Kid Forma. Kigali irimo ubutumwa bugenewe abanyamahanga bakomeje gufatira ibihano u Rwanda. Uyu muraperi yatekereje gukora iyi ndirimbo nyuma yo kumva yahuriwemo n'abaraperi bo muri RDC batukaga u Rwanda n'abayobozi barwo. Ati nyuma yo kumva indirimbo yabo nanjye nagize igitekerezo cyo gukora igaragaza ukuri kwacu. Wenda njye sinifuje kuba hari abo natuka mu ndirimbo yanjye, ahubwo numvaga nkwiye kubinyuza mu busizi nkagira ubutumwa mbagenera. Kevin yavuze ko nta kindi yagendeyeho mu guhitamo abo bakorana iyi ndirimbo uretse kuba ari bo baganiriye bakumva neza igitekerezo cye. Iyi ndirimbo itangizwa n'amagambo y'ubusizi yumvikana ko nubwo u Rwanda ari igihugu gito ariko abagituye atari bato, ko ari igihugu cyubakiye ku bumwe, ubunyangamugayo, gifite n'ubuyobozi bwiza. Mbere y'uko iyi ndirimbo itangira mu ijwi ry'ubusizi, aba baraperi bibukije abanyamahanga ko amakuru yabo aba yuzuyemo ibinyoma. Bati ingingo z'amakuru yanyu zuzuyemo ibinyoma, baduciriye impaka ariko nitwe wo kurenda iwacu. Iyi ndirimbo mu buryo bw'amajwi yakozwe na Elements afatanyije na Prozer mu gihe inonosorwa na Kush Beat. Mashime Samuel akadomo.com. Mu bitangazamakuru byinshi Perezida agana n'abaturage b'umujyi wa Kigali ababwira ko u Rwanda rudakwiriye kubaho nk'ababirigi, ndetse ahita anavuga ko ari kubibutsa ko batadushinzwe. Perezida Kagame, turabibutsa ko batadushinzwe. Perezida Kagame yagaragaje ko u Rwanda nta gihugu gikwiye kurubuza amahwemo nk'uko Ububiligi bwabigenje kugeza bwanze Ambasaderi Vincent Karega muhora ubusa. Ati baduhereye kera na mbere y'iyi ntambara cyangwa igitangira, ndetse tukabiyama tukabirengagiza tukareba hirya. Barabanza banga ambasaderi wacu twaboherereje ngo nibamushaka ngo hari ukuntu ashobora kuba atarakoreye neza Kongo, ariko tukababaza tuti muri bande, mwadushinzwe nande? Abanyarwanda ko mwemera Imana koko yashinze u Rwanda aba bantu? Turaza kubibutsa neza ko atari ko bimeze. Yavuze ko mu mikoro make igihugu gifite n'umutima n'ubushake bitagira aho bigarukira. U Rwanda rwiteguye guhangana nabo. Ati mu buryo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo. Ndavuga abo birirwa batwiruka inyuma badukoronga, ariko twebwe byatunanira. Aba batunanira hari ibintu byacu bimwe baza kugomba kwigomwa bakaduha amahoro, ariko ubwo ndabivuga mbateguza
ariko nteguza namwe abanyarwanda ngo iyi myaka yose turi muri uru rugamba rwo kubaka igihugu turashaka kuba abanyarwanda, ntabwo dushaka kuba ababirigi. Abanyarwanda bitarajyamo ko bakwiriye kuba abanyarwanda, tudakwiriye kuba abandi badukoroneje rwose tukabiyuhagira. Yashimangiye ko abanyarwanda bahora biteguye kubana n'abandi mu mahoro, bashyira imbaraga mu bibateza imbere. Ati niyo nzira turimo yo kuba twebwe, ntabwo twaba abandi, tukabana n'abantu, tugahana amahoro, tukikorera ibyo tugomba gukora biduteza imbere, bikaba ari byo dushyira imbere yacu. Abanyarwanda tugashyira hamwe tukumva inzira yacu turimo itwubaka, ibitekerezo bitandukanye bikajya hamwe, tugakorera igihugu cyacu, tugahangana n'abashaka kudusenya. Muri Gashyantare 2025 u Rwanda rwahagaritse amasezerano y'ubufatanye yari hagati yarwo n'Ububiligi arebana n'imishinga igamije iterambere, kuko bwahisemo gufatanya na guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu bukangurambaga bugamije gukomanyiriza u Rwanda ngo ruhagarikirwe inkunga yo kwifashishwa mu rugamba rw'iterambere. Abanyarwanda twitegure kurwanirira uburenganzira bwacu. Perezida Kagame yavuze ko urugamba rwo kubohora igihugu rwari ruvunanye cyane kugeza ubwo bamwe bahasize ubuzima. Asaba abariho ubu kwitegura, kwitanga no kwibabaza baharanira uburenganzira bwabo. Ati abanyarwanda twitegure guharanira uburenganzira bwacu, ni ngombwa kurwanira uburenganzira bwacu, dufite impamvu turwanira, sinzi ko ubushake ari bwo bwabura, ntibikatubemo. Rero ibavuza induru bavuga ngo ibihano, ubu buracya twapfuye kubera ibihano, n'ababiteye ni bo basaba ibihano. Hari n'abo ubaza ngo kubera iki ufata ibi bihano, barakubwira ngo ntabwo mbizi, ariko Ababiligi batubwiye ko hari ibiri kuba, ugiye gufata icyemezo wowe ntunabizi icyo ubifatiye, ariko kubera ko hari uwabikubwiye wundi ufite inyungu ze. Perezida Kagame yahamije ko u Rwanda nta muntu rushotora cyangwa rwanduranyaho, ahubwo rwo rushishikajwe no gukorera iterambere ryarwo. Manishimwe Samuel, igihe.com. Mu buryo bw'incamacuro mu kinyamakuru cyacu igihe.com nuko habonera yuko Amerika inatagambira ibihugu by'Uburayi kubera ibiciro by'amagi. Hashyizweho ihuriro rigamije kunoza ubufatanye bw'abarimu bigisha itangazamakuru muri kaminuza z'u Rwanda. Kanyuka yamaganye HRW yamuhinduriye imvugo igamije gukwirakwiza ibinyoma bya RDC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakozi ba Ijwi rya Amerika barenga 1300 bahatiwe kujya mu kiruhuko. Methodiste Libre Rwanda yahagaritse umuyobozi wayo muri Rusizi na Nyamasheke. Perezida Lawrence yasabye agahenge mbere y'ibiganiro hagati ya RDC na M23. Gisagara, imvura yangije hegitari zirenga 100 z'ibihingwa. Ntabwo dushaka kuba Ababiligi. Perezida Kagame ku bibazo Ububiligi buteza u Rwanda. Iyo umwana akinnye na se bimufasha kuzamura imikorere y'ubwonko. Perezida Kagame yasabye abanyarwanda kudakubitwa umusaya umwe ngo batege undi. Nta muntu ushobora kuguha ubuzima. Perezida Kagame niko arimo arabwira abari bitabiriye ibiganiro hagati ye n'abatuye umujyi wa Kigali muri BK Arena. Trump yikomye abavuze ko intumwa ye yacunagujwe mbere yo guhura na Putin. Impamvu ku mihanda hatakimanikwa ibyapa bikangurira abantu kwirinda virusi itera sida. Manishimwe Samuel, igihe.com.